شركن شهر وجنكن كردستان سرفرازكن رابن شركن شهر وجنكن كردستان سرفرازكن امش ياربن امس ياربن ام لشكري partya kar girbin امش ياربن جنابندان چنا رادیو دنگ گلدن باش کدرن هجای رو 11 کانون 2023 دوشنبه لبروکسل ساعت 12 آمدگی ساعت 14 امنوچه نیورو پیش کش بکن دست بگه چند سرنوچه لرقای انجامنامه کنفرانس آزادی جو جلان ره هاتش کرن لچرالیان کردستان و جهانی چالاکیان لدیجی تجدید دومن مازوم دین چگو دوی رولا اجلان باشوره دیتن دیمنین چالاکیا گیلان یجاستار هاتو اشاندن هپی گیجی داگر کرک جزا کر کنه که بانگا بشتری هلبجارترین عراقی کر شنگالی جی پشکریا نامزدین پاده خواست روژن انجامنامه کنفرانس خویا سیمین اشکره کر او کرتناوی هدپ بو دپ پارتی دوباره روزباش شور گدارن هیجا انجامنامه کنفرانس آزادی جریبر عبدالله اجلان ره هات اشکره کرن انجامنامه کنفرانس آزادی جریبر عبدالله اجلان ره کول رقای پیکات هات اشکره کرن ده انجامنامه ده اشارت به گرینگیا هلدان حقوقی ین لقادان ناو نتوی هات کرن کنفرانس آزادی جریبر عبدالله اوجلان ره کج عالی انسیاتیف آزادی جریبر عبدالله اوجلان یا سوریه لزانینگاه شرق الرقای هات لدرخستن به انجامنامه بداوی بو. انجامنامه کنفرانس جعالی اندام انسیاتیف هند باغستانی و هات خوندن. هات گوتن بدرشمه بمپیکرین زاگون و نفنتوایی یاد درباره دوزاری بر عبدالله اوجلان ده ماف ده عدالت ده کنفرانس یکمین لزانینگاه رجلات رقای هات لدرخستن. خالین که هاتن پیشنیار کرن اون. لدادگاه اوروپی گلیه اردوغان بکرن. بالا دولتین پیمان جنوری امضا کرنه بکشینن سر دوزا ریبر عبدالله اوجلان. کمیته قانونی آوا بکن. جبوکو دوزا دیلگرتنا ریبر عبدالله اوجلان شیروه بکن. دراغاندنه ده بالا بکشینن سر وی دوزه جبوکو کریارین ترکیه بین اشکره کرن. پیشتگیریه بدن توایی انسیاتیف ناونتوایی و انسیاتیف ریبرتیه. زخت لریخستین ناونتوایی بکن. جبوکو ارکن خواه ین قانونی و حقوقی ده دوزاری بر عبدالله اوجلان ده بیننجه. لسر استا رجلاتا ناوین کنفرانسا که لدار بخن. کمیته او دستین حقوقی آوا بکن جبوکو وان انجاما راگهینن آلین تیکلدار. جبو اشکره کرنه تندرستیه بر عبدالله اوجلان به هفکاریه یکتیه تندرستیه یا باکرو یا جیهانه لباکر و رجلات سوریه آمدکاریه دوزوکرین بینکرین. جبو دی سال دوزاری بر عبدالله اوجلان وگره نامه که بشینین دادگاه عدالت یا یونانستانی. انجامنامه کنفرانس لدولت هریمی بلاف بکن. کنفرانس جبول درخستنا چالکی انتکلداری دوزا ریبر عبدالله اوجلان پلاتفورمه و خو بگینه پایتخت عربی و جیهانی لسر استا قانونی و حقوقی. جبر سوجن لدیجی مروفاتیه و قرکرنا کومی ده دوزاری بر عبدالله اوجلان ده لدیجی رایدارین دولتا ترک لجم دادگاه ناونتوایی و کرنا دوزه. جی سی پی تی بخوازن انجام سردان امرالی یا داوی که ده ایلون 2022 دیان ده چه بویه اشکره بکه. دوی دولتین مزن ده سری ده دولتین یکبویین امریکایی هلوست خواه و سیاست خواه یا دو آلی ده دوزاری بر عبدالله اوجلان ده بگهره. جبو ناسکرنا تندرستی ریبر عبدالله اوجلان آواکرنا کمیته که تندرستی یا ناونتوایی. جبو پارستنا دوزا ریبر عبدالله اوجلان آواکرنا کمیته که جی پاریزاران جتوایی هریمان او دولتان. دستور جمالبات و پاریزارن ریبر عبدالله اوجلان را بیداین که وی ببینن و تجریدا لسر وی بداوی ببه. واسیه ریبر عبدالله جلان معظوم دین چگو دویل دورا دخواز آزادیه ببین یک ریبر عبدالله جلان و گرتیندن عمر هایری کنار حاملی یلدرم و ویسی آکتاش
این گرتی هاتی با فیا امرالی دبن تجیدا مطلق ده دین گرتن 33 مهن آگاهی تونه چلاکی بده خواز آزادی فیزیکی عبدالله جلان و راکرنا تجدید دومن پشتی ارتجا چاری کانونی به پیلیا 5.1 لگیملی که چه بوج با چونا امرالی سالیدانا هفدیتنا بلز هاته کرن هیجی تو بر سوج با وان سالیدانا نهاتی داین واسی ریبرو جلان پاریزر مازوم دینش لسروان هودانا ناخوی گوت پشتی ارتجا گیملی که فکر زده بون بریان هاجی اف مجار دهات نقاش کرن لی امرالی بندواری که کو ارتجا که مزن پیک بی نه آسایی کو برزو جلان دنوا وان شرط و مرجان ده ور راگرتن برزو جلان گوت بکو مرنک کو لی امرالی پیک ور و نبه مرنک خوزایی دوی وته ده ام ناخوازن بحث احتمال که وها جی بکن جبرویه که دوی راست نزیکی برزو جلان ببن دوی رولا او جلان لسر چاره سرکرنه بی دیتن و دوی شرط و مرجان کو کار بر رولا خو بلیزه بنا فراندن مازوم دین چه باکشان سر کمپانیا بدخواز آزادیا عبدالله جلان او گروی برچبونه یا لگرتیگهان او گوت دخوازن لگرتیگهان نه دخوازن کسایتی او لسر شرط و مرجان خونه جبرویه که جبوکو اف دخواز ببر روجو دوی هر کس لدورا وی دخوازی به یک و جبو دمل دست انجام وره گرتن به هستیار بن راستیه که کو هر پولیتیکا تجدیدی لسر اجلان گراند به بن پیکرنین مافان این ترکیه جزیده تر دبن هیا دوی اف وره دیتن او لدجی تجدیدی ببن خودی هلوست دایک لدر و اوکرویجی لهندر د چالاکیا گروا برچیبونه ده یک ج دایک نوبت عدالت فنجی اقمان دیار کرکو کرویجی تبل گروا برچیبونه یاد گرتیگه هم بویا گوت گروا گرتیان دای دست بکرم پرگرینگه و دوی ام خودی لزاروکن خو در کوین چه دبه بلا ببه امتی کوشینه بمشینن و مزن بکن دوی گلی مجل چالاکیا گرتین آزادی خودی در کبه دایکا فنجی دست نشان کرکو چالاکیا گرتیان دروجا پاز زمین ده دومه گوت کره من یعقوب لگرتیگا سیلیوریه به جزای معبتی هاتی جزا کرن همو گرتیجی بنحقی و جبرکو کردن هاتنا جزا کرن سو جزاروکین ما پاراستن زمان و ناسمه وانه لوی ولاتی عدالت حقوق و مفشی تونه حتی چاره سری اک پیک نه زاروکین ما و چالاکین خواه بدومینن زاروکین ما ببریارن و گلک جاران اف بریارداری خواه جی نشان دانه از جی از بر خدا نوان سلاف دکم امازادی فیزیکی ربر اجلان دخوازن دخوازا گرتیان دخوازا میا دوی دولت جبو چاره سری گاوه که باویجه و دوی داویل وی دش حقوقی وره دایکا فنجی بانگاته کوشنا یگبوی له همو گلانجی کر او گود وی ام خودی لزاروکن خو در کبن اول هندر دگرو دنا دوی ام جلی در و چجدا سما وره ام بکن گیرلا تیوی دیمنین چلاکی خانتوریا گریدای گری شهید برخوادان و شاندن کو چار ناگر کرده ده هاتنه جزا کرن چلاکی گیرلا نیجاستاری جبو بیرانینا فرماندار بریتان 22 جوتمه هل هفتنینه هاتبو کرن داگر کرن لگری شهید برخوادان به جهبونه ده هدفا گیرلا نیجاستاری ده بون دوی چلاکی ده چار داگر کر هاتبون کشتن موزیک و کامره که مبسجی هاتیم ها کرن تمام ترى شو بي بس بنت شو معايا شو بيرنا شيء بيرتان وشوب ترى شيء تجار زوزنا بيجي سر كوبو بيجي سر كوبو بيجي سر كوبو انا جوي بس بنجي معايا جوي بينا شيء تجاره هپگی بداخویانه که دست نشان کر کل زابی داگر کره که جزا کریه و ده هشت و ده کانونه ده چار چالاکی دارخستنه دولت دا ترک هیجی تقمنین قده خب کارتینه نوند راگاندن و چاپمنیا هپگی لسر چالاکین گریلا و ایریشن دولت دا ترک داگر کر داخویانی بلاف کر لگوری و لهرماد روژاوی زابیا شهید دلیل هشت کانونه لقاده برخدان یا گری جودی بچکین گران و نیو اتوماتیک لداگر کران هات خستن و دربل چپرکی هات خستن نه قانونی لقاده برخوادان یا گری جودی به سکوانی داگر کران هات خستن و داگر کره کاته جزا کرن
ده کانونی لهمان دوره بچکین گران دست داگرکران هات وردان لبو تفگرا داگرکران هات راوستاندن همان روژه لقادا برخدان یاگری آمدی بچکین نیو اتوماتیک لداگرکران هات خستن و دربل چپرکی هات خستن هپگی ایریشین ارتشا ترکا داگرکرین بتقمنین قد خکری گازن کیمیوی و درونین بمب بارکری جیم آگاهیدان آگاهی بلاف کرن روژا هشت کانونی لقادا برخدان یاگری اورته یا هریما متینا چپرین هپگین این شهر سیجاران بتقمنین قد خکری هاتن بوم بکرن همان روژه لقادا برخدان یاگری سیدا یا لهرما زاپی چپرین ما این شهر جارکی بتقمنین قد خکری هاتن بوم بکرن هپگی لسر ایریشندن این ارتشا ترک آداگر کرجی و هاگوت روژن هشت نهوده کانونی لهرما گاره دشتا کافیا گنده شیه سیجاران لهرما متینا گنده شیلازی سری متینا چار جاران لهرما خاکر که آوان لولانه گوشینه سنینه گریبر بزنا خنیرا جور هفت جاران لهرما روژاوی زاپیا شهید دلیل قادا برخودانه یا گری بهار جی سی جاران بگشتی 17 جاران به بالا فرنشر هاتن بوم بکرن هشت کانون جی هرما خاکر که به هلیکوپترین ایریشی هاتن بوم بکرن هرمین زاپ روژاوی زاپیا شهید دلیل متینا او خاکر که به توپان هاتن بوم بکرن سروکی ایهاده یلماز گود دموکراتیک بوینا ترکیه به چارەسەرکردنا مەسەلەیە کورد پێکانە سەرۆکی ایهاده ئامێدێ ئەرجان یلماز تێکەلداری داخوازە ئاشتی و چارەسەرکردنا مەسەلەیە کورد ji ئاژانسانە فێرانخەوی گوت ایهاده ji avabûna xwe heta niha têkoşînê ji bo aştiyeke civakî dike îhade tu caran dest ji xwesteka xwe yê aştiyê bernedaye ji bo vê jî ji îlona 2022 yan ve her roja înê ya hefteya ewil ya mehê nobeta aştiyê pêktînin çalakiya me bi tevlîbûna saziyên civakî pêktê û em bi hev re xwesteka xwe ya aştiyê tînin ziman وک د پیاما نابرا نامزدی سروکماری کمال قلیچدارلو سروک پارتیا ظافر امید özzade هات امضا کرن جی هات دیتن مخالفت جی نجات پرستی د پاریزه و لدیجی مافی گلی کرد اف جی دزاوانتاژ که مزنه یلماز والک شانسر تجدال سر بر عبدالله جلانو گوت اف سی حسین تو آگاهی جنایی ورگرتن و تجدید بویه بنگاه همو کریزن آبوری و سیاسیین لترکیه ایهاده لدیجی ویروشا دری حقوقی نوبتاج بو آشتی پکتینه هکه ترکیه دخوازه بر به دموکراتیک بونه و بچه دوی مسئله کرد چاره سر بکه و جبو ویجی دوی تجدید آلی امرالیه به راکرن و مرجن اجران بینه باش کرن بلگودانیجا بریانها به دمک کرد بقاسی چند ساعتان بردفکا هدپ راگهاند کو و ناوی خواه گوهرتیه ناوی هدپ کرد ناوی هدپ بو دم پارتی پشتی و نوچه بکلیه که وکلیه نوچه که کتا آجانسان بریا و نوچه خوازم وره پاره بکم روبره دم پارتی دیریش ده جیان خوش دستا و سایتا روبره پارتی و کیوی دموکراسی یا گلان دم پارتی کو بریانها هدپ بو Ahmet Gün Lugundê Talokan ê bajarokê Sêgirkê yê qilabana Şirnexê hate gulebaran kirin ha zanîn ku dema gün tevî zarokên xwe êzik kom dikirin rastî êrişî hatiye hate zanîn ku di encama êrişê de Ahmet Gün li cihê bûyerê jiyana xwe ji dest da û kurê wî û birayê wî jî birîndar bûn cenazeyê Gün ji bo otopsiyê rakirin morgana xweşxaneya dewletê ya Şirnexê بله برداما وینوچهی بردفکا پارتیا وکوی و دموکراسیا گلان هدپ آیشه گلدوغان لناوندا گشتیا پارتیا دموکراتیکیا گلان HDP تکلداری بریار نوین پارتی داخویانی دا و آگاهی گرینگ دان آیشه گلدوغان باکشانسر itirazا سردوزگریا کماره یا دادگاه بلند آلدجی کرتناوی پارتیا وان HDP و دازانین کو ده ایدی لشونا ناوی کرتناوی HDP و کرتناوی دم بکاربینن نگوری وی که کرتناوی پارتیا دموکراسی و وکوی یا گلان لشونا هدپ دبه دم پارتی لسر انگاشتین پوچ هدپ دیسا تیدارزاندن پشتی دایشی ایریشا کوبانه کرو شونده گل دجی ایریشان دا کت کورانان لدجی ایریشین دجوار ده 6 و 8 جوت مها 2014 ده لکردستان و ترکیه دا کتن کورانان گل و چلاکی بلاو بون جبر بویر و چلاکین 6 و 8 جوت مهی درباره 108 اندام و روی برین هدپی ده دوز هاتن وکرن
دۆزگەر ji bo kesên tên darizandin 3530 rûpel ku ji 324 kilosoran pêk tê angaştiname amade kir. Heta niha parastina 5267 rûpelan li 22yemîn dadgeha cezayê giran ya Enqerê hatiye kirin û darizandin berdewam dike. 108 siyasetmedar li kampusa girtîgeha Sincanê berdewam dikin danişîna danişîna yekemîn ya doza Kobanê 26 Nîsana 2021 dest pê kiribû. Hêjî didome heta niha hemû angaştên derbarê siyasetmedaran de hatine dayîn yek bi yek hatin pûç kirin û nakokiyên wan jî derketin holê. Li gorî xala 38 xet çaran ya destûra bingehîn û li gorî xala 6 xet 2 ya peymana mafê mirovan Ewropa heta ku suç nehatibe tespît kirin û angaştên bêdelîl û kok be divê bersuç neyê girtin. Li gorî peyman û pîvanan divê bersuç serbest bê darizandin û kengî suç teqez bû divê bêgirtin. Meclisa Jinaniya Partiya Wekevî û Demokrasiya Gelan HDP jî li pêşiya kampusa girtîgeha Sincanê ku doza Kobanê lê tê li darxistin daxuyanî da berdevka meclîsê harî de Türkoğlu diyar kir ku doza Kobanê li dijî têkoşîna jinan doza tolhildanê ye û got ku dê dozê vala derxînin û sucê iktidarî teşhîr bikin. Söylemek istiyoruz. Mücadelemizde bugün bu iktidarın aslında suçunu teşhir edip ama aynı zamanda en yakın zamanda da bu iktidarın bu suç politikalarının da yargılanması için bu davanın takipçisi olacağız. Çünkü aynı zamanda biz bu iktidara karşı da davalıyız diyebilirim. Komelaya Rojnamavanên jin rojin bi duruşma bi felsefeya jin jiyan azadî em ê tarîtiya ronî bikin konferansa xwe ya sêyemîn li darxist. Komelaya Rojnamavanên jin di navbera 2 û 3 kanûnê de konferansa xwe ya sêyemîn pêkanî gelek rojnamavan bi duruşma bi felsefeya jin jiyan azadî em ê tarîtiya ronî bikin. Beşdarî konferansê bûn. Konferans bi nîqaşên cuda li ser perspektîfên çareseriyê du rojan dewam kir. Ji bo xebatên berxwedanê yên hevparbên ava kirin rola rojnamavanên jin hate nîqaş kirin. Yek ji mijarê konferansê pêngava ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêka Kudre çareserî bû. Li dijî polîtikayên şer û qirkirina jinan rojnamavanên jin behsa paradigmaya rêberapo kirin diyar kirin ku paradigmaya rêberapo di asta cîhanî de her diçe bi bandor dibe û lewra êrîş li ser tên kirin. Lalê din di konferansê de zêdebûna polîtikayên şer ketxwarî desthilatdarî kuştina jinan êrîşa li dijî jinên pêşeng têkbirina exlaqa civakî û talankirina xwezayê hate bibîrxistin û hat gotin li Rojhilata Navîn û Kurdistanê pergaleke desthilatdariya mêr tê ferz kirin. Mijareke Dinya Konferansê jî serhildana jin jiyan azadî bû. Di nirxandina de hat dest nîşan kirin ku şoreşa jin jiyan azadî li Rojhilatê Kurdistan û Îranê guhertinên cidî yên civakî pêkanî ye. Di konferansê de têkoşîna Geylaniyê ja starî ya li dijî dagirkeran jî hat nirxandin û bêdengiya medya cîhanê ya li dijî vê têkoşînê hate got û bêj kirin. Di konferansê de çend biryarên ku hatin girtin jî wihan e. Ji bo heqîqet di tarîtiyê de nemîne em ê bi hemû hêza xwe li ber xwe bidin û bibin deng û rengê jinan. Li dijî tecîda li ser rêberapo em ê weşangeriyeke hişyarî û berpirsiyariyê pêş bixin. Li dijî polîtikayên qirkirina civakî yên mîna, koçberî, fihûş, guhertina demografî û tiryakê weşangeriyeke civaka exlaqî û polîtîk esas bigirin. Li dijî her cure êrişên pergala mêrdewletê bi zanista jin em ê weşaneke bi bandor bikin. Li dijî ketxwariyê li dijî polîtikan asîmîlasyonê tune hesibandina mafê jinê em ê li ser weşangeriya rastî bimeşin. Bi armanca pêşxistina civakê em ê medya dijîtal bi her awayî bikar bînin. Rojnamavanên jin diyar kirin ku ew ê li dijî hemû zilm û zordariyan bi her awayî bibin dengê jinan. Şebnem Korur Fincancı got neverdana girtiyên nexweş îşkence ye. Li gorî daneyên Komelaya Mafê Mirovanî hadê 651 jê bigiranî bi giştî 1517 girtiyên nexweş li girtîgehan tên girtin di nava 2 salên dawî de zêdetirî 100 girtiyên nexweş li girtîgehan jiyana xweş destan. Gelek girtiyên nexweşî dema dikevin nava nivînan têne berdan. Di nava 4 mehên dawî de 4 girtî demeke kin piştî hatin berdan jiyana xweş destan herî dawî jî Cemal Tanhaniyê 68 salî û nexweşê giran piştî 30 salan tahliye bibû di pê 43 rojan re jiyana xweş destan.
پسپورا تبعدلی و سروکا کنسیه ناوندیه یکتیا بجیشکن ترک تتبه شبنم کرور فینجانجه تیکداری پرسکریکن گرتین نخوش و راپورین سازین تبعدلی آته که کجبو گرتین سیاسی راپورا دکاره لگرتگه بمین ادده آخوی فینجانجه دیار کرکو جبردار زاندنین با آوه که گرتیگه پر قلبالق بونه و گوت لو ما گرتی حتی دما درد که ون رویری جی نچار دمینن کو خال بند تا دورا خواه بگرن گرتین ام بحث آن دکن جی او گرتین کو نکارن بخواه سولا خواه جی تیخن نگه خواه او درخینن لو ما گلک جوان ناچن خوشخانه هر وها هاو ددن دما سو کرنه ده به هفت بین کلم چکرن اف جی نزکاتی یک دن آبچو خسران گرتیانه د بردام د فینجانجه د سیشانکر کو گرتی د مجارا پیدا کرنا درمان و علاوه تبیده زحمتیان دکشینن گوت آتهکه به دست دراز وکی سازیا بریارا داوی دده تی نشاندان لراسیه که وینینه آتهکه گریدای وزارت عدالتیه در روشین وهاده دوی سازین سربخواه بکوین دوری د دمین بری دجی اف دهات کرن لی با آی کپیره ریخستنین مافی مروان و سازین سربخواه جوان رای یانجی بی پار هاتنشتن جبو روزنامه‌وانی هاتی رواندن بانگا بیسیاری لرخصنین پیشی هات کرن هفسروک کومل روزنامه‌وانان یا دیجده فراتی دفعه سردار آلتان لسر رواندنا روزنامه‌وان سلیمان احمد کو F48 روزن تو آگاهی جنای گرتن بانک دستراداری پدکی کرکو دمل دست وینا برده سردار آلتان باکشان سر تکیلین باشوری کردستان ترکیه گوت پدکی سیاست AKP دمشینه و پرگالا بن پیکرنن لدوج آزادی رامان ifade و چاپمنی سرور کریه اف پرگال جبوگلی کرد کو 7 سالن تکوشن آزادی خودکه شرمک مزنه آلتان گوت مخابن پدکی لسر دخوازا ترکیه برویا آژانس مدی هاجی گرد ترکیه جی به پشکریا پدکی ناگهان آکار سر و ولاد پاریزندن شهید کرن رواندن سلیمان احمد جی جوان بیاران نجودای هرکس شاهد روزنامه‌وانی احمد خبات آلورد که اونو چه دهولی دانه پدکی نکاره ویراسی و شیره ام وکی روزنامه‌وان و همجی وکی کرد و پرگالی و کریارین رورشیا گلی کرد قبول ناکن سردار آلتان بانک لپدکی کرکو بانگن جبو سلیمان احمد تین کرن لبر جوان بگره و دمل ده سوی برده نرگز محمدی پیام شاند خلاطا نوبلی سروک خلاطا نوبلی جی گوت خیال وان و داویا داوی پیک ورن اکتیویست نرگز محمدی کل ایرانی هاتیه گرتن بریا زاروکن خواه مراسم خلاطا اشتی یا نوبلی یا لوستوی ره پیامک شاند پیام ده رژیم اولیا ظلم کار و دجمن جنان شرمزار کر گوت گلی ایرانی و بی اراده خواه لدجی ظلم و دستراداری بسر بکوه نرگز محمدی جبر تکوشنا خویال دجی سرنخماندنا لجنان فرض کرن و جزای دار وکرنه جسال 2021 اوور ول گرتیگاه اوینیا تهرانی گرتیه نرگز کو خلاطا اشتیا نوبل ورگرت بود دستور نه داین کو بچه اوستوی او خلاطا خو بگره د مراسم ال اواهیا شهرداری اوستو ده جوین و زاروکن وین جوی علی و کیانا ین 17 سالی کو سال 2015 و لفرانسای لسرگونه پیام کو نرگز محمدی ج هجره خو شاندیه به فرانسی خواندن نرگز محمدی دیار کرکو و اف پیام لپش دیوارین بلند و سار انگرتیگه نویساندیه چراغوانا 51 سالی یک جپیشنگا سرهلدانا جنجیان آزادی ایرانی بو د دیروکا زیدتری 100 سالیا خلاطا نوبل ده بو پنجمین کساکو دگرتیگه ده خلاطا اشتی ورگرتیه سروک کمیته نوبل بریت ریس آندرسن جی آخوی و گوت تکوشنا نرگز محمدی دشبه تکوشنا آلبرت توتولی دسمون توتو و نلسون ماندلا کو هموجی خودین خلاطا نوبلینه بریا بدای بونا رژیم آپارتاید زیدتری 30 سالان لافریقای باشور بردوام کرد و گوت جنین ایرانی زیدای 30 سالن لدیجی جداکاریت دکوشن خیالین وان انجبو سبروژه کرونی و داویا داوی بجهورن لشنخی خواندکاری 17 سالی خوکوش تادیار کردن کو لشنخی جوانی 17 سالی ابناوی آبل ورگها لیسه کو لیدما جالی مدوری ورگه و جوارگه هاتی آویتن و پشره خوکوشتیه هاتی دا کردن کو جوانی 17 سالی لیسه سپوره شنخی دخواند جوانی بناوی آبه جباجاروکا دیرهینه یا نفچه قلبانه بو و لورگها لیسه آنادولیا تکنیکا پیشهی لیلی یعنی شوینی دما پشتی نقاشا به مدوری ورگه ره
جوارگه هاته آویتن پشتی جوارگه هاته آویتن آبه لمالبات خوگریای او گوتیه کو او جوارگه هاته آویتن جوانی 17 سالی آبه پشتی آگاهی دا مالبات خو کشتیه جنازه آبه راکرن مرگان خوشخانه شرنخی لإزميري جنك هات قتل كرن جناب ناوي فازيلة چافدار آچرو 3 سالي كول تاخا كمال پاشا يال نافچه بورنوفا يا إزميري دجيا جهلا كوري خواه يه بناوي بيچه و هات قتل كرن بيچه پشتی قتل كرن دايكا خواه چو کارگاه باوي خواه و بوير جيرا گوت لسر اخباري جي هات بنچاف كرن جنازه فازيلة چافدار پشتی لكورينين دوزگر راكرن مورگا سازية تبع ليا إزميري لعفرين جي جنك مري هاديتن اف 5 سالن كو عفرين جالي دولة ترك و چتين وي و هاتيه داگر کرن روجني نكو سوجي مروفاهي لور نين کرن لعفرين جنك دنجي هاته كشتن جنازه جنه نزي گونده كفرجان انافچه شهرا لسريا باجار عفرين عزازيا باجار عفرين هاته ديتن ناوي جناكو مري هاته ديتن نهات زلال کرن وكيدن هوفتيا چتين داگر کر عفرين دا استا هری جورده بردام دکه دیدیمنین درکتنه هولیده تخویا کرن کو چاوا دارین زیتونان همویان وسا تین برین کنکی تکلداری هلبجارتنین عراقی بانگا تبلی بونه کر کنگران تویا کردستان کنکی تکلداری هلبجارتنین لعراقی داخویانی دا گوت کردستانیان همو باجار و باجاروکان بدهان ساله روبروی گف کشتن کوشبرکرن و ایشا رژیمین لعراقی بونه چاوهل بجارتن و تبلیبون گرینگ به تایبت جبو کردان ارککه و هشاریه که گرینگ دسوردنا نافخوایی و هرمی وکی ترکیه ایران هر تنبویه سدما بباوری و دوبندی آدنا برا پیکاتین کرکوکو در دوراویده به تایبتی جی دولت ترک بویه کاراکترک سرکه یه دسوردنا دراوشا کرکوک و هرمین بناکوک ده هلبجارتن دکاره ببه ورچرخه نو و برسفدانه همو کمپلوین قد کرنا پیوندیان ام بانک لکردان دکن کو دوی کرد وکی گلی مظلوم به همو هزاخواه تبلی هلبجارتنان ببن به تبلیبونا هلبجارتنی سیاستا پارچه کرنا گل جزا بکن ام بانک دکن کو با آوکی ویرک تبلی هلبجارتنان بکرن اف 18 سالن لکرکو که هلبجارتن چنه بونه جبو ویجی ام وی هلبجارتنی وکی ریک گرینگ دبینن شاردارین گلین شنگالیجی جبو نامزدی پادی بانگا پشکری کرن 18 کانونه لسرانسری عراقی هلبجارتنین انجمنین پارێزگاhan پێکتێن. Divê hilbijartinê de yek ji parêzgehên herî girîng ji bo Kurdan parêzgehên Kerkûk û Nînowayê. Li parêzgehê Nînowa Partiya Azadî û Demokrasiya Êzidiyan bi lîsteya 134 a Tifaka Yekîtiya Gelên Nînowayê beşdar dibe. Li parçebûna Partiyên Kurdan xetereke mezin bixwaretîne endam û rêveberên şaredariyên gelên Şengalê jî li herîma serdeşteya Şengalê li hevkombûn û bi daxuyaniyekê destek û piştgiriya xwe ya ji bo namzedê Padê Qasım Keşko ragihandin. Di daxuyanê de ket û têkoşîna Qasım Keşko ya ji bo parastin û avakirina Şengalê hat destnîşankirin û banga çûna ser sandoqan hate kirin. Di hilbijartên 18 kanûnê yên encûmenên parêzgehan de dengê hat gotin ku dengê xwe bidin Qasım Keşko. Ji ber dorpêça hikûmeta Şamê ya li ser şehbar rewşa zarokan di xetereyê de ye. Dorpêça hikûmeta Şamê ji 6 salan ve ye li ser şehbayê di dome bi hatina zivistanê re ev rewş hîn girantir dibe. Nahêle ku derman madeyên bingehîn mazo derbasî herêmê bibin. Di encam de nexweşxaneya yekanê ya li herêmê Avrîn ji 25 mijdarê ve bi derfetên kêm dixebite û tenê rewşên awarte pêşwazî dike. Kadroyên beşa zarokan ya nexweşxaneyê diyar kirin ku nexweşiyên zikçûnê û bronşît belav bûne û pêwîstiya zarokan bi dermankirinê heye. Hat gotin ku beriya girankirina dorpêçê rojane 5 heta 8 nexweşiyên pêşwazî dikirin lê niha û piştî girankirina dorpêçê rojane dikarin encax 10 nexweşan pêşwazî bikin û yên nexweşên wan giran dişînin nexweşxaneyên Helebê. Hin dayekên zarokên nexweş gotin ji ber bronşîtê zarokên wan ev 10 rojin li nexweşxaneyê û pêwîstiya wan bi dermankirinê heye. Dayekan anî ziman ku eger kehrebe hebûya wan dikarî zarokên xwe li malê derman bikin.
ڕێبازە گەرمکردنê بێتانî tenê ye şîniyên li taxên Şex Mexsûd û Eşrefiyê jî ji ber ambargoya desthirdariya Şamê di rewşeke gelekî xerab dene. Dayika avesta hemû destnîşan kir ku ew zarokên wê tenê bi betaniyekê xwe germ dikin. Avesta hemû got ez 32 salî me sê zarokên min hene kurê min ê mezin 13 salî ye yê biçûk 9 salî ye û zivistan sotemeniya me tune ye tenê betaniyeke me heye û em xwe bi wê betaniyê germ dikin. Avesta hemû destnîşan kir ku saziyên rêveberiya xwe ser a Bakur Sûriyê her malbatekê 100 lître mazot belav kiriye pişre desthirdariya Şamê rêgirtiye. Zivistan dijwar hat û mazota xelkê xelas bû. Hinek malbat bermahiyên qumaşan ji bo germkirinê bikartînin. Şewitandina qumaş duyekî zêde derdixe û germê nade dora xwe. Îro amûrên germkirinê nînin sibe jî wê xwarin nemîne. Ji bo xebitandina nexweşxaneyan jî jeneratör tenê 3 saetan elektrîkê didin. Dayika avestan got desthirdariya Şamê dijminatiya gel dike û bank li saziyên mafê mirovan kir ku taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê ziyaret bikin û rewşa her du taxan bibînin. Got gelo mafê me nîne ku em bi pereyên xwe amûrên germkirin û xwarinê peyda bikin. Dema em diçin nexweşxaneyê jî derman tune divê raya giştiya cîhanê li dijî ambargoya desthirdariya Şamê dengê xwe bilind bike. Li Silêmanî konferansa bi nêrîna wêje û hunerê jenosîd dest pê kir. Konferans li otela Hayê Krîstiya li bajarê Silêmaniyê dest pê kir derbarê konferansê de yek amadekarên Delîl Cemal daxuyaniya çapemeniyê da got armanca konferansa behskirina jenosîdên li dijî gelê Kurd a di konferanseke zanistî de ye. Gelek توێژەر mijarên girîng amadekirine û wê pêşkêş bikin. Ji bo ku em bikarin diwarê huner û wêjeyê de jenosîdê binirxînin ev konferans girîng e ji ber ku di cîhanê de qirkirin bi huner û wêje dikare were nasandin. Delîl da zanîn ku konferans du rojan dewam bike û panelên girîng derbarê jenosîdê de werin dayîn. Bilançoya qurbaniyên êrişên İsraîliyên li ser Sûriyê giran dibe 4 kes hatine kuştin û 6 jî birîndar bûne. Li gor û nûçeya navenda çavderê mafê mirovan a Sûrî Sohrê artêşa İsraîlê doh bi şev jî bi 6 moşekan noxteyên leşkerî yên li herêmên Seyda Zeyneb û balafirgeha navnetewî ya Şamê baregeheke girêdayî hêzên parastina hewayî 2 mezra stasyona radar ya li Til Xarûf û noxteyeke leşkerî ya li devera Neçha kirin hedef. Sohrê destnîşan kir ku Sohrê ku destpêkê gotibû 8 kes birîndar bûne lê li gorî bilançoya dawîniya Sohrê di êrişê de du welatî û du endamên Hizbullahê ku bi giranî birîndar bibûn jiyana xwe ji dest dane bi vê yekê hejmara kuştiyan dibe 4 û ya birîndaran jî gihîşte 6. İsraîlê 63 êriş ku 44 yên hewayî û 19 bêjahî bûn li ser Sûriyê pêkanên di encam de 127 hedef depoyên çekan baregeh navend û wesayît wêran bûn. Herwiha 114 leşker hatin kuştin û 130 jî birîndar bûn. û nûçeya dayî gotan hêja xweseriya Keşmîrê ji dest hate girtin. Dadgeha bilind a Hindistanê jî ev yek erê kir. Biryar hat dayîn ku dawî li statuyan nîv xweser ya Cemû û Keşmûrê bê anîn ku piranî Musulman lê dijîn. Dadgeha herî bilind a welêt ev biryar erê kir. Herwiha dadgeha bilind ya Hindistanê biryar da ku sala bê li Cemû û Keşmîrê hilbijartin bên kirin. Dadgeha bilind diyar kir ku divê di demeke herî zû û pêkan de Cemû û Keşmîr bi eyaletên din ên Hindî ve were heman astê û hilbijartin wê sîhê îrana 2024 bên kirin. Serokwezîr Modî biryara dadgeha bilind wekî ronahiya heviyekê dibîne. Hikûmetê pêncê tebaxê dawî li xweseriya Keşmîra Hindistanê anîbû. Destûra bingehîn a Hindistanê eyaleta Keşmîr û Cemû xisbin ewlehiyê û statuya wê ya taybet bi biryara serokwezîr rakir. Li ser vê herêmê Pakistan jî daxwaza maf dike ku di têkiliyên wê yên bi Hindistanê re de pirsgirêk hene. Piştî ku İmparatoriya Hindistanê ya Ingîlîz di sala 1947 de bidayî bû vir ve Keşmîr bi taybetî ji ber daxwaza xakê ya Pakistanê û serhildanên gelê herêmê hema bibêje her tim bi tundî بیرانین. سال 1989 de encama serhildaneke ji ber serxwebûnê de 70,000 kesan jina xwe ji dest dabû. Tê diyarkirin ku dibe ji ber biryara hikûmeta Hindistanê cardin li vê eyaletê gengeşî çêbibin. Gudan êja me nûçeyên nîvro pêşkêş kirin heya nûçeyên saet 4 bimînin xweşî de.